Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. I danas pravimo jedan mali tutorial. Kao što ste vidjeli u naslovu kako instalirati Rocket Launcher. I Rocket League u stvari. Prvo imat ćete ovaj link u deskripciji, to vam je igrica. Znači, ako imat ćete ovo i ovo, bolje vam je preko ovoga. Čekate dok se to instalira. Dobro. I morate ovo instalirati, isto će vam biti u deskripciji. Onda yes, accept, setup, finish i to. Da, jedno od najvažnijeg jeste da vam Steam bude upaljen. Znači mora da bude upaljen, neka ga, ali može ovako, vidite, samo ga spustite. Ovo će potrajati možda 5-6, ne znam koliko će potrajati minuta, pa se vidimo kad to završi. I ljudi, ovo se završilo, znači ova instalacija se završila. Treba će vam nekoliko sekundi sad, dosta je dugo, treba meni možda pola sata. Nisam siguran i sad ovo samo da vidimo. Ovo treba još nešto tu da se riješi. Uglavnom, morate da budete na Steamu i morate da budete logovani unutra. Onda evo, to sad ćemo vidjeti. Hajde. Malo ćemo se čekati ljudi i popričati. Gamerska braća vrlo dobro napreduje. Onda nadam se da će to biti dobro i tako da ćemo nastaviti. Sad otiđite u kompjuter. Gdje je kompjuter? Downloads. What the hell? Što se dešava? Ovo mi malo vibrira ušima. A javljam vam kad ovo zaustavim. Evo, riješio sam malo ovaj problem jer sam morao da isključim i uključim snimanje, nema veze. Uglavnom, nađete ovdje u Downloads. Nećeš mi opet više. Ne, evo ovako, prebacite to. Tako. Začekajte malo. A javljam vam kad ovo se završi. I ljudi, na kraju ćete dobiti ovakvu ikonicu. Onda idete 2 puta na nju. Ajde bre. Znači, ne znam šta mu je. Ovdje Steam RIP. Binaries. 7. Ne, pogrešio sam. Desni klik. Extract to Rocket. Tako treba. Malo sam se zbunio, izvinjavam se. Please, izvinite me na ovoj grešci. Ajde bre, pa šta ti je danas kuda si tačno za snimanje mi se, naljutio mi se kompjuter, neće mi da snimku. Nešto mi baga, nije inače ljudi, pogledajte moje specifikacije kompjutera. Ne znam šta mu je danas. 8 GB RAM, 64 bitno, Intel do 7, ne znam šta mu je. I sad čekat ćemo malo ovo, a do tada ćemo popričati. Da li snimam s facecamom, pojma ne. Ili ne, to mi je ponekad samo od sebe. Intro mi se sviđa dosta, i meni i ja nadam se vama. Ako želite i taj video da vidite kako je napraviti intro, slobodno napišite dole u komentarima. Evo ako, znači do sad imate ova dva, sad ćemo da idemo dalje. Inače ljudi, evo imam GTA 4, Call of Duty, Five Nights at Freddy's, trojku, uskoro ću 4, Countere, što imam još, Minecraft, imam ovaj GTA 5 5M, ali ljudi, ne isplati vam se ovaj GTA 5 5M jer stvarno nemate šta da radite unutra, bukvalno ne možete single player, na multiplayeru ne možete da, na primjer, igrate trke, da kupujete stanove, da zarađujete novac, da kupujete bilo šta. Tako da, mislim da vam se ne isplati, a
League of Legends mi ne radi, ne znam zašto. Nešto treba još. Hajde, učite se please. Inače, Rocket League je jedna, to je počela biti popularna igrica, kao Agario i te. Ako želite Agario, također napišite u komentarima. Tako. Sada uđete ovdje. Uđete open. Dobro, Binaris, kako se već izgovara, Vim 32, desni klik na V, ili samo ovako prebacite ovdje. Uključite ili prebacite, meni nešto neće sad. I ovdje pisat će ovako i pritisnite OK. I igrica će uskoro početi. Ja sad ne mogu čekati, malo treba vremena. Evo. Ajde da vidimo kakva je. Znači, sve radi, sve sam detaljno objasnio, malo me kočila ona na veze. I samo koče ona na veze. Ovako, play online, tak mod, duel, stopte, ovako, tak mod. To, tak mod, i tu čekajte nekoliko minuta. Evo da vidite uspješnu igru, da vidite da radi. Znači, Steam, morate da budete uključeni i tako. Inače, nikad nisam igrao Rocket League. Evo, ovi dolaze, osmiju. Evo, samo ću vam nekoliko sekundi raditi da radi. Ovako. Malo ja Ja mislim da sam vam pomogao da sada znate kako instalirati ovo čudo Rocket League i ciao.